Izložbom Tesla i njegovo delo prikazivanjem filmova i videozapisa o Nikoli Tesli sinoć je u Leskovačkom Narodnom muzeju obeleženo 156 godina od rođenja svetski priznatog naučnika Nikole Tesle, kao i Dan nauke u Srbiji. Izložbom Tesla i njegovo delo prikazivanjem filmova i videozapisa o Nikoli Tesli sinoć je u Leskovačkom Narodnom muzeju obeleženo 156 godina od rođenja svetski priznatog naučnika Nikole Tesle, kao i Dan nauke u Srbiji. Ova manifestacija, koja nosi naziv Teslin dan, na inicijativu i u organizaciju udruženja Teslin toranj u Srbiji, u Leskovcu je održana po prvi put. Obeležavanjem Teslinog rođenja na ovakav način želimo da damo podršku mladim ljudima da se bave naukom, ali i da proslavimo dostignuća Nikole Tesle, rečeno je na sinoćnom skupu. Dan rođenja Nikole Tesle prvi put je u Srbiji obeležen 2011. a ove godine u Nijagari i Zagrebu. Onda je došao red i na nas da se nešto uradi u našem gradu. I ovo je prvi put Teslin dan u Leskovac. Nadamo se da će od sledeće godine opština da preuzme organizaciju i da pripadne ovaj deo manifestacije gradu. Mnogi se u poslednje vreme pitaju otkud to Teslin toranj u Srbiji. Pa jednostavno ljudi, zato što Tesla je Srbin, to treba svima da bude jasno, mada ga mnogi svojataju, pa čak i Amerikanci. Tesla je Srbin i mi želimo da se našem čoveku, najgenijalnijem umu na planeti, na neki način odužimo. Da je Nikola Tesla velika inspiracija brojnim naučnicima i istraživačima širom Srbije, potvrđuje i istraživač parapsiholoških fenomena koji živi i radi u Australiji, Đorđe Spirić. Nikola Tesla je velika inspiracija i mi radimo na jednom mentalnom istraživanju kakvi su se mentalni procesi dešavali kod tog genija, šta je to prouzrokovalo tu njegovu inspiraciju i informacije koje on dobivao. Poznato je da je trofazni elektromotor, da je dobio inspiraciju u parku, onda se sageo i nacrtao je na pesku trofazni motor sa magnetima i tako dalje. Nikola Tesla, sin pravoslavnog sveštenika, rođen je 10. jula 1856. u Smiljanu u Lici, a najveći deo radnog veka proveo je u Americi. Umro je 7. januara 1943. godine u sobi hotela New Yorker u Njujorku.